isihlalo sasezulwini esikhulu, Nkosi yamakhosi, yazi lezulu. Ngibingelela ihamente yonke eyingcwele yasezulwini. Ahloba ngayo uShembe kathathu unyaka uma. Angazi bantwana benkosi ukuthi ezulwini kwenzakaleni, kodwa ngibonile ukuthi ney'ngilozi ey'ncane yikhona ezulwini. Ngoba naku uNkulunkulu uguqise ingane esakhaza, ngase ngibona lobu uhlobo lwey'ngilozi zikhona. Amen. Mhlambe yizo ey'hambe zayokhala zathi nathi ebuncaneni bethu siyacela kwesiguqe ihamente igcwele. Sibonga-ke bantwana benkosi uNyazi ukuba kulo muzi wasebuhleni. Amen. Eyakhuluma ngayo inkosi yesibili yayibhidliza indlu yesinothi emzini omdala wasePhakameni. Ithi lo muzi usumncane, ithi buka sibhidlize indlu yesinothi kodwa asaneli. Ithi kodwa uNkulunkulu uzosipha umuzi. Ithi usuyalenga namaketanga sezulwini. Ithi mananga nawo wade. Ilo muzi-ke wasebuhleni maNazaretha. Sibonga abazali bethu kakhulu abasiphele lifa elimiphakade luShembe. Sibonga ubaba mkhulu, ngoba ubaba mkhulu wayenalo ilungelo lokuba bayiseqedile. Athi lento sengiyiqedile, sekuphelele, sengibuyele ezulwini. Kodwa wahlupheka indlamhlathi kaMayelisa, efuna ukwazi ukuthi leli bandla njengoba Nkosi uNkulunkulu usungikhandlile kangaka, wangithuma ukuba ngiliqale ebuzimeni obungaka. Ngabe bengiqala into ezokuphela noma bengiqala into ezokuqhubeka na? Ngiyacela abantwana benkosi ukudlula esihlabeleleni ngehlisa uvalo. Nami sathuka isisila, kodwa izojwayela. Amen. 2:25. Namhla mina ngithandile lele sheya Israel lakithi ngethenge
ayikho into enkulu engaphezu kaShayela, engaphezu kobuNazaretha, engaphezu kaNkulunkulu esimlandelayo uNyazi. Isho njalo idoda yakaWeba kwagujwa iminyaka ewu-70 kuleli bandla, kwakukhona kulomuzi wasebuhleni. Mhla kuze kuzungezwa ngamakhandlela bayakhumbula abantu. Inkosi inyanga yezulu yayimeme izikhulu eziningi ezihlukahlukene, imeme nezimantshi namakhansela. Kulawo zozikhulu kwakhona imantshi yaseVerelem okwakuthiwa uWeba, yayikhuluma isiZulu njengoba kukhuluma nje. Yayisikhulumi sosuku le mantshi ngaleso sikhathi. Ubaba umfundisi uMadlala ngiyakhumbula kwiprogram wayizobongela ibandla. Kuleyo program bakhona abayikhumbulayo amen. Lithi mayisukuma lo muntu oyimantshi kulindethe akhulume indaba eziningi. Usho lento esibuthile yokukhulu kukaShebe, yokuvela kaShebe ezulwini. Ngoba uShebe uvela ezulwini manazana. Ithi nginika isikhathi ngafunda ngoShebe, ngafunda nangemisebenzi yakhe kusho le mantshi yaseVerelem okwakuthiwa uWeba. Ngithi kwaku-1980 ngaleso sikhathi. Ithi ngibese ngibona ukuthi lo Shebe nimlandelayo uNkulunkulu futhi unobuNkulunkulu. Uma nilapha nikuNkulunkulu. Yayisihlala phansi le ndoda. Kwathiwa hawu umantshi besithi uzokhuluma izindaba eziningi. Wayesesukuma umfundisi uMadlala emva kwakhe. Wathi lo mlungu washo kanje, wathi lo mlungu asho ngithi manje. Wathi lo mlungu sekusho konke bengizokusho. Ayibonge inkosi. Wathi lo mlungu seyikhulume yonke indaba yokuhlangana yethu. Wathi lo mlungu nami ngivumelana naye, ngithi uShebe uNkulunkulu, inkosi ayibusise selungizwile kusho uMadlala. Izolo bagcwele niyakhumbula ukuthi uNyazi lukelaya eMozambique. Luthe malifika bathi ababa ikhona lathi lifika laselithi ya mina ngumprofeti wase-Afrika, nguNkulunkulu wase-Afrika. Amen. Lakwamisela indaba eyashiwoka noZinde mhla kuvulwa lesa stethu sasikhona singabafanyana abancane kodwa saba nenhlanhla walaleleka uShebe. Amen. Ngiyakhe uShebe ngiphe baba
ushebe wasendulo kusewina nomoya wona kuphela manje uNkulunkulu walelizwe kuphela wathakaza umthandazo washuka ngoba uNkulunkulu walelizwe wathi usomunye endlini yakho uNkulunkulu wabezizwe ungafunda kuMateyu 23:37 wathi Jerusalem Jerusalem bengithanda ukuthela ndawonye abantwana ethi ngikani sengithi ithi ngeke kusangibona lize lithubusa isiyozayo egameni lenkosi kodwa wathi uNkulunkulu afananga abantwana bonyasi bobaba bafundisi benkosi lo nkulunkulu elizwanela kuyafananga nalabo nkulunkulu yana wahlupheka ukuthi uNkulunkulu usugqilaze kangaka leli bandla lizoba yini waphinda walahlisa ithemba nawo umafukuzela wayengane kababa mkhulu umlambo usho njalo ababa ngesikhathi ekhethwa le wayephesheya eMangawuke wayengekho wathi bebuya wayoxoxela ubaba mkhulu wathi mnganami sekukhethiwe sekuthiwa ngizoba umholi wenkululeko yesizwe ithi namhlathi kabayekisa kuye hawo mnganami ngiyezwa kodwa ngeke uyibone inkululeko iyobona abazali uyelo mlahlisa ngethemba mhla evakashele Fort Hare kwakune graduation ceremony kunomcimbi wefundiswa kuthweswa iziqu wayesemenywa kanti umenywa nje inkosi ilanga noNgalozithe bakhona futhi usethi ubaba mkhulu hawu nganami ufika ukukhonzela kwakungeyena umngane wemanesho ushebe uyakubiza ngomngane wakhe noma ngeke ikhona insizwa kaDlamini esizwa ngayo kwayekhonza kakhulu inkosi ilanga noma kade liyephi libuye lithi kubizelele uDlamini angisho uDlamini abakhona bese sihlala naye uDlamini lithi intombazana abupheka itiye siphuze noDlamini bese phuza noDlamini bese bexoxa kanti bayabuka abefundisi abadala oZakaria Nene noMatha noMqhayi basobe enkosini bathi Nkosi le ndoda ngathi sikujwayele kakhulu wathi ngibonani bathi baba sibona usuphuza nayo itiye kanti wena Nkosi awuphuzi nokuphi itiye wasemhlabeni ngoba wasezulwini ethi hayi bafundisi singakhathazeki emva umuntu mangizokugcina lapha emhlabeni ngeke ngitotoze ngimenze ngathi umngane wami ngimenze ngathi usondela ukudlula abanye kanti vele siyagcina ithi abanye sisuke sibalande elahlweni sebenze ngamase siqedile bese sibabuyisela ithi nani anikhathaze indaba kaDlamini nina khathazwani indaba kaShebe nina hlinzani ngoShebe nina cabangani ngoShebe niyekeni uDlamini uma kubuhla kwenza kuyoba kuhle kuye uma kubi kuyoba kubi kuye engathi sonke sinakhathazeka ngoShebe amen uyubona umuntu bathi sekhathazeke nabanye abantu usuyibuza ukuthi ngazudlinza ngoShebe umbone sekhuluma nangabagala abantu uyibuza ukhuluma nini ngoShebe umbone sezaqambe namanga naye yakhuluma ngayo inkosi ubaba mkhulu amanga beNazaretha eyagcina ithi inkosi uThixo sesiyawafutha asazi noma sayi ngowanikela inkosi esicela ukwayeka ngoba kwakusho uNkulunkulu wathi siyawafutha yakhuluma ngawo amanga yathi kufika umfana wakhe ubaba mkhulu inkosi ilanga wayesengibuza ukuthize ithi ngase ukuthi ngiphendule ngiyacela amaNazaretha ukufundisa kwakhe angeke umuntu eBhayibheli kakhulu amen kodwa ngifunda yona amazwi ahlakaniphile isho evesini lamashumi amabili
nesikhombisa iyakuthola nami mhlawumbe bakhona abayijele bonyasezobathola amen ifundeka kanje xa nevesika 27 ithi kwesaba uJehova kuyandisa izinsuku zaphakade zeminyaka ithemba nolungileyo loba injabulo kepha ukubekelwa kwababi kuyophela indlela kaJehova ingamandla nokuqotho kanti kubhujiswa kukubo bonke umsebenzi obubi olungileyo akayunyakaziswa naphakade amen lencwadi ibizwa isikufune sonke amen masiphamashela ngoba ithi olungileyo akanakunyakaziswa naphakade ithi inkosi kuyokubuza into ethile ngase ngithi ngeke kwazi ukuphendula ngoba lento ibuza usemncane ayilingani ukuthi uphendule bakuza inkosi ilapho ibuza kubaba omkhulu ithi futhi ngeke ngikuqambela amanga ngoba wawusukhulile wakudala wayibona lento uyothubaba wayiqamba ithi amanga ayisona esikhulu ithi noma nina maNazaretha wezizwe ithi zonke izona ezenzeka emhlabeni zihlala emangweni ithi uma umuntu ezotshontsha kufanele abe namanga uma umuntu ezokwenza okubi kufanele abe namanga ithi amanga lawa ayisona esibi esidlula zonke izona mhlawumbe kulula kuthina abagcwele kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona phambi kwethu asicela amanga angasembathi amen angasondeli kithi wase uba khona lomuzi kangalozinda ingalanga ngabasemhlabeni wasuba ingcwele njengoba uyingcwele amen wasuyaphisika njengoba uphisika kodwa abangcwele kunendaba ekuyakhulunywa emzini wakithi wasenhlanzini yayisingishayisa uvalo ngafisa nabo bonke abayigcwele ngathi wayizwa yendoda yashebe phakathi okudala yafika yacela yathi baba bengicela indawo yokwakha yathi inkosi uyibonaphi yathi inkosi bengicela ukwakha khona lapha eduze komuzi wasekhaya ithi inkosi cha ungakhi lapha eduze hamba uyofuna indawo ekude wakhe khona ngoba uma wakhe lapha khona into yosuke yenzeke bisiyakuhlula bisiyakudla kuqeda ithi bonke abantu abakhe lapha eduze komuzi abanamakhaya kuyakwenzeka kukhala insimbi bayizwe bangayiguqeli ngoba basuke behlele emakhaya abo uthi kanti leyo nsimbi yabadla kancane uthi nawe uma wakha la uyokwenzeka ukukhala insimbi uthi hayi vele kusekhaya ithi kodwa bawuyizwa wangayiguqeli idla wena engathi bonke abantu abawakhele lo muzi bangayizwa leyo ndaba ukuthi uma beyizwa insimbi ekhala kulo muzi idla wena bona bebengayiguqeli ngoba noma ngabe usekhala lapho uma uke wayizwa ikhala kufanele uwudla amadoda ngoba uma ungawanga kanti izili yakuhle iyo le nsimbi angatshelwa yona uShebe ukuba ishaya iyo le nsimbi wathiwa wena Shebe awufanele ukuba nemizi emikhulu kangaka wayesihamba umafukuzela abagcwele waya eFortale ngizosheshe ngiphendule bantwana bonyana yashisa lapha uma ifika usetha ngiyobona izingane zomnganabo ecabanga ukushaya bomnganabo wayefika inkosi inyanga yezulu kuthiwa yona yayo-athendile umcimbi wayesebuza wathi uphi umfowethu
wathi uyivalela ulapha endlini lezi seyibizwa namhlanje kuthiwa amaresi. Lithi wabesehamba waya kuye wayifika inkosi yesibili vele iseyisesikhathini sayo unamathuba sikho. Wayifika inkosi yesibili ifunda ibheka amabhuku ifunda kuthiwa bebahlela abantwana basezulwini wawungathi lezi insizwa zikamayikisa wawungathi yintombi. Uthi wayeseqala indaba wathi hawu ngithunyiwe baba wakho eShikosini ilanga ithe angokhonza. Uthi wathi usho kuphi ubaba? Wathi ngisho lo mzalayo. Uthi ayisixhuba yona indaba yakhuluma ngobaba angabazi bafundisa. Yakhuluma ngobaba ngathi akaze aphile emhlabeni. Waze wabuza yena wathi usho yena lo baba omthumile? Wathi ngisho yena. Into ayingaphiwe yona umafukuzelo yisho lesithathu madoda. Into ayingaphiwe yona yidlebe yasezulwini, inqondo yasezulwini, nenhliziyo yasezulwini. Yona inkosi yesibili yakhuluma ngayo kade yosatisfy amaphepha la ezansi kaRamdaris lapho lesekunamakhaza kwakunesiteshi samaphoyisa. Yahamba inkosi yesibili yayosatisfy amaphepha. Ithe mayifika yafica umlungu wephoyisa yayisimbuka yathi hawu wena ushebe. Wathi umfana kashebe. Uthi lo mlungu hawu ngangithanda ukubona uyisho. Ithi ngangithanda ukubona kwakho. Suka gogo emehlweni ami angiye ngepheli kufanele ikhumbule insika yomlilo yakulapha emazweni akubo. Ithi inkosi ukuba izulu lami ngabe ngithi ngiyongena ezulwini. Futhi izulu lenzima kakhulu. Ithi ngoba nina nashiya konke. Ithi nashiya abatshwana. Ithi abanye bashiya izikhwama. Ithi bamlandela ushaka. Kufanele umbala ahlala noma kwaphenduka umkhulu wakhe ahlala afuna ukuthi umkhulu waphenduka kanjani. Noma kwaphenduka ukhokho wakhe ngoba kukhona ophendukile amen. Noma ngabe uduzelwe nabantu khona ophendukile wasemndenini wakini. Okufanele uyazi indaba ukuthi umkhulu noma ubaba noma ukhokho wami waphenduka kanjani. Ungalokhu uduzelwe. Kodwa wazi makuthiwa khuluma waphenduka kanjani. Nalambani kufanele ifune insika yomlilo emnandi emazweni akubo. Ngoba lokho kuphenduka kakhokho wakho kuseyinsika yalanda umndeni wakini emazweni akini. Ithi-ke le ndoda bengithanda ukubona uyihlo. Ithi bengizizwa ney'manga zikayihlo. Ithi inkosi yasezulwini ngoba yona iphiwe amehloke. Ithi hayi namanje ubaba usengambona. Ithi namanje usengazizi izindaba zaba. Ithi lenziza umlungu kanjani ngoba kuthiwa uyihla kamusekho emhlabeni. Ithi akusekho emhlabeni kodwa bawufike ekuphakameni okudala uyabona ubaba. Mawufika lapha emhlabeni uyayibona imali. Mawufika lapha emhlabeni uyabona uThixo.
Mawufika lapha ebuhleni uzolibona unyawo. Kodwa khona into ufawuphiwe yona cha. Ngoba iNazaretha lingaphiwe lezi zinto. Livama ukudlulutheka kuhlelo kwenkomo incizwa isibaba. iNazaretha afanele ukuthandazela ukuba neqondo yasezulwini. Inhliziyo yasezulwini. Amehlo nendlela. Ngoba mali ngaphiwanga lezi zinto loshayise idongeni. Kanti thena uma leyiNazaretha langaphiwa lezi zinto inhliziyo yasezulwini, ingqondo yasezulwini. Ukuhlukanisa uma uyiNazaretha ukwazi ukuhlukanisa. Uyogcina usuthi ushembe baba ushembe. Lokho kuhlukanisa. Uyafana nendoda eyayifika izobingelela inkosi ithi sawubona baba lekhila ngayena. Nakusasa ithi ngizovuka futhi ngiyibingelela inkosi. Yayiphiwe yayicishishwa nasezulwini. Ifithi sawubona baba ulale kanjani ithi la ngilale kahle. Yayisibona ukuthi hawo umngane wami. Shambana mngane. Ilokhu afika lizohamba yedwa. Namanje useyedwa. Thina singabalandeli singabakhonzi bakhe. Ayibonga inkosi. Okwethu ukulalela izwi lakhe kuphela. Hayi ukubuka omunye umuntu ukuhlinza ngaye ukuthi njengoba unyazi lukhona ukuyinikela ithuba njengoba uyinika kangaka ithuba lokukhuluma ngabanye abantu. Ukuhlinza ngaye. Wathi wafika kanti ulwandle sekugcwele. Thola kushisa kulwandle lapho. Wathi uthi gqwethi sawubona baba. Wathi baba ubani umngane wakho? Wathi ubani umngane wakho? Wathi izolo bula uzothi sawubona baba. Nakusasa la uzothi baba umngane wakho. Lelo la siyeza kubona insuku sasesibone ushembo wasendelo kusewuyile namhlanje. Ngiyambona kanjani usho njalo lo mlungu. Ngiyambona kanjani ngoba uthasekho. Ithi hayi mawufika nje emzini wasekuphakameni uyambona ubaba. Kodwa kuyofanele uphiwa amehla sezulwini ukubona. Kwakusho inkosi yesibili ikhuluma nomlungu oyiphoyisa. Kuyofanele uphiwa ingqondo yasezulwini. Indaba ngayikhulumayo ithi ngoba ngangithembisa lo mlungu maNazaretha ukuthi uyawumbona ubaba. Ithi ngangisho nina. Isho njalo inyanga yezulu. Umthetho ohlabusa umdala emihlabisekile. Ithi abantu bebelibuza uthi uPhushembe anothi ukuningi balabo. Ukuningi balamakhosazana ukuningi balabo mama. Ithi uShembe. Yakhumbula ngelinye ilanga. Babehlezi la. Badlala nobaganda. Sasa bashesha ngene khona. Labo khesha gube abashawayo namhlanje babesashe baqala ukufaka umthetho. Ngikhumbula ibhende eyafika yamalapha yangena izulu babephethe namavalo yini ibhende yafika yamalapha ibhende sasihlezi lana yamalapha wayisengena ungalozi inananga nabasemhlabeni wangena kwakuhlatshelela umshumayelo njengezi ethi kunjalo ukuphakama khanyisela zonke izizwe. Yayisingena yayithi mangena leli pulpiti la kusewutebetebe nganaza. Yakusakhiwe ngamabhodi leli pulpiti akaToyota linendwange linetafula enendwange emnyama namakhethini ayewodwa isabatha lonke nesonto makhethini awodwa black and white ekashintshwa. Sasilokuza yangelela yathi bayifika la babehlezi lawo bagwabhaza sabakhumbula bagwabhaza. Babehlezi la behleli ngethuba obaganda behleli ngethuba obadlala omfundisi unene obaba uMabasa ogidi babe sebancane siyabazi obaba umfundisi ugidi bengakayigqoki bese kwi-probation bengakayigqoki ingubo sebengafundisi bengakayigqoki ingubo yomfundisi babehlala la befundela inyanga yezulu ishaya ifunda yakhamukala lesikala labo phesha gube beqala ngoba inyanga yezulu yabo unjiniyela wesibili kuleli baba. Bathi inkosi yethu simakade ithi namhlanje khona laba abazosishayela ngamatilo ithi ngabhimbike kakhulukazi nina madoda.
abantu badoda basolwa ithini yayifika yayiqalela yona yathi Nkosi yethu Siba bakalithi abeseguqa abesethatha indwangu ey'mboza usagela sokusimbili ayimboza athi siyamkhumbula elula izandla lana elula izandla bathe obaba akhalela ithempele baze babuzana basola bona obaba nabo bazibuka bathi leli thempele ndala liyohlala baba yegqoka amabhuza abovu nebhuleka green eshethi elimhlophe igqoka amakhaflini ishethi elimhlophe ayigqoka Monday to Friday yayigijima kulo muzi kuqhamuka umjiva phela akasasikhona nganazaretha sibona ifaka amakhazibande ibambela ithi hallo ithi hallo ngiyakhumbula iphuthuma kwabhaza iziheshe la ithi yeyi makwabhaza letha lana iheshe la bagcwele njengoba sebewufuna lo muzi yayihesheke inyanga ezulu yasilethela makwabhaza hesha kanje uheshisa okonkosikazi wena kusheshwa la kusheshwa la ngakhumbula kufika insimbi lezi ekhalayo lensimbi yakhalayo yaqhamuka ethempeleni nakamakhulu ebhekzini zafika insimbi la sasikhona kuthiwa amashesha ngena angeze bese sigijima kuyothesta insimbi kuthiwa yikha ishaya insimbi thina siqala ukuyishaya ekhaya isashaya uzulu angazi ubuzulu ngiyamazi ngoba uzulu usuke ekuphakameni amen siqala ukuyishaya insimbi thina abokuqala ifika la inyanga yezulu iphuma igqoke igane powder blue isifundisa imela leyihlahla zayiseyincane ithi ithanda inkosi busise ukuphatha kanye nasebuhleni bakho sisho sothi masiqeda sithi bhusi nyathele leyihlahla ithi awu yihlahla zami yayithanda ihlahla ithi busana ukubulala ihlahla zami kodwa asicele igqoke sicele inhliziyo yasezulwini sicele isho lasezulwini ngoba umgomo bake wacela kubaba mkhulu wathi baba mkhulu wakwacela umgomo wathi baba mkhulu ucela uye ekhaya ngize ngathi khona into kwakusahamba ngamathelegraph wayeseqoqa iy'mpahlana zakho umgomo azohamba nayo ithi inkosi baba mkhulu ubuya nini umgomo uthi baba ngiyobuka kusombuluka nesonto
ithi linda mngoma khona ebalekile efanele ekufanele uhambe fasicela ngokulimi lashaya ya ushaba ngqobo ngishaka ishinto ukubona ihlekile futhi alikizi lapha lesela phansi wayengena ubaba mkhulu waphuma nebhokisi likaMetshisi kwakusela aboMetshisi abakhulu niyabazi waphuma nebhokisi likaMetshisi wathi ngoba ngicela uphathe lebhokisi likaMetshisi uhambe nawo ngokambi nceke ukuye kuthiwa ngazi wesabiza ngecele njengoba yabuza inkosi ithi wayingceke ngabani ubaba mkhulu amadoda ayaba naye ngamgukele ayibona inkosi ayamgukele ubaba mkhulu kushevala inkonzo webhuka bathi makufika inkosi ilanga liphuma esikoleni athi namhlanje inkonzo seyivalelwa ilanga bese isukuma ubhuti wasezulwini athi lo ubhuti wasezulwini bese isukuma athi batabami batwana babanhliziyo athi nize ningasoli ngoba laba abanikazi balizulu ithi ngisho izulu abahlala kulo benenyanga yezulu akaze kufike lena kuthi makufika inyanga yezulu iphuma esikoleni ithi namhlanje inkonzo soyivalelwa ubaba wethu ozizala sonke bese kusukuma ungalozini abangenyawo avala inkonzo mawuyabheka inyanga yezulu akele ubaba wethu ozizala sonke akuye emanazana akuye yini okwafungwa ngaye kufika intombi zabelungu isho njalo inkosikazi eyayihamba noBhombela eyayisethempeleni lakithi eNhlanzini ithi ngangikhona mina kufika intombi zabelungu ezayilinde emkhumbini zafika ehleli ngapha inkosi ilanga lihleli ngapha inyanga yezulu ithi zathi besilindile ezweni lakithi silinde umoya kaJesu uzobuya kwathiwa lo moya ulindile awusekho ususezweni elimisiso kwenyanga South Africa. Mawibuki South Africa ngisho imap yakho ngisise kwenyanga. Ithi sakelo, ithi kodwa kusenjalo, kwafika umuntu omkhulu ngeke ngibusho, owabuzwa phesheya, kwathi uyiliphi ibandla ezweni lakithi kwesuka la umuntu omkhulu. Abe mkhulu. Usakakhona. Kwesuka wayebuze kuzophesheya kwathi uyiliphi ibandla ezweni lakini enomsuka wezwe lakini wathi lo mkhulu nomuntu omkhulu enakini wathi hawu ezweni lakithi akhona amaluthela kwathi amaluthela asuka la abathi kulo Nazareth asizinze la nkulu itesebe la yafana noNkulunkulu wethu akafani nabaNkulunkulu wakhuleka wathi hayi ezweni lakithi akhona amawesele kwathi hayi khuluma amawesele ekaJohn Wesley zisuka uzabani bethi go Church of England South Africa Church of England kanti khona uMlungu ohlala ephakameni uprofessor uStephen abaningi bayamazi owafika ephakameni wahlala wambuka uShembe wamtadisha uShembe mawuyifunda incwadi kalo professor umchaza uMlungu udlula thina umShembe udlula thina kaNazareth wayinika isikhathi noma subuma ambuka abamkhulu Stephen noma ehlala noma ekhuluma uthi bakhuluma ngayo professor uStephen uthi uShembe uyiyonke into ayicabanga we any form of abnormality bekhuluma ngesinisi uthi ngalela ngambiza ngeangel uthi ngalela ngambiza ngoNkulunkulu umnini mandla wakho God on kanti kunamavidiyo akhe awathathayo lo Mlungu kwase kuthiwa isikhulu salapha eAfrika awubuke la kwathi wakhe sizodlalela izinto sonke ngoba phela ngithi siyakancane zonke imana viwe Algo hoy fuma Kamala
abaphesheya wavakashela phesheya kwathiwa ubuke lana wabuka la obuka ubuzomdala wasephakameni wayibona indlu emhlophe wayezinsimbi le ekhesha uzulu ikhala ithi ngqingqi wawabona amaNazaretha eyongena endlini emhlophe zaqala inyembezi zehla kule ndoda yakhumbula ukuthi nayo kambe yacela lapha kushaya izona siyibala Church of England ngabala amaLuther ngabala kwathiwa lokho kusuka yathi kwathiwa buka bhekisisa yabuka le ndoda yayisibona isilwane ngokumhlophe iphuma endlini izendlini emhlophe wayengahambi ngendlela njengoba behamba yayinqamula noma ikuphi ngokumhlophe kwesikhathi eyikhamba ngamakhosazana ubona amakhosazana ebaleka eshiya insipho yayingaziwa indlela ahamba ngayo ingene ihambe ngathi izohola angithi nangozi minyaka Yesimlilo sengiyashabathela sengishambasheshibhali ngile ngiyithwele siyashabasheshibhali kwesemnika ibhuku sikaMetshisi uthi umgoba inceko ithi ngizowenza kaMetshisi kodwa abantu bakuqala babelisaba izwi kaShembe angisho abantu abalisaba bayasaba nabo abantu kodwa nathi bangasaba njengabakuqala tukushuba hayi kuba nasazi babesaba wase uthatha ukube mhlawumbe kwabo abantu balamhlanje babazothatha lo Metshisi bawujikela wasuba igugu lakhe umgoba lo Metshisi ngenxa nje ukuthi koShembe kodwa akathi uzowenza lo Metshisi siphe ingqondo yasezulwini yazizulu usiphe inhliziyo yasezulwini yazizulu ngoba namhlanje unyazo sesihlala sizinamaphilisi ngoba wakhuluma ngayo hlabelela uthule ilethi zana mazibisibonile ikhosini emzini omdala egospel ehlabelela ngoba babamlitha ngoba babamfundisa ukhubisa wayethi inkosi sikhulile wathi ngakubophe khona amafutha amathathu kuyokwenzeka iwaqaqe bopha amabili wathi ngakubophe khona amabili kuyokwenzeka iwageza wathi lize lingayiphilisi wathi ngoba thina boShembe basezulwini sizwa ngoShembe sesihlalweni oShembe njengoba sezulwini bezwa ngonyasi ukuphikisa unyazo ubaphikise bonke oShembe uthi baba uMgambe yavuka leyo nto kuleli bandla niyazi eParadise kwakushadwa ngeveli ngeke bayingangeni isidwaba nebhisho bakushada ubaba mkhulu eshadisa ngeveli uthi kwathi ngelilanga isihleli inkosi uthi sisola sithi hawu umlungu lo ngathi wayisola uShembe uyaliphatha leli bandla sabe bakhona bethi awunyazi uyaliphatha leli bandla bathu iqola leyitahwe iqola uyise leli bandla selizophathwa kwesibisi umlungu phela nophuma esikoleni uze ingethezini zamadoda ano-60 no-70 uliphathe ibandla at the age of 32 years una 32 years lokuthatha inhliziyo ncane mushe njengentombi uthi wathi mkhabe kushadwa eParadise seyivulile iveli uthi sayibona insizwa kaMike isithandazela yangena eThekweleni uthi yafike yama yathi mpo ithi kwaseguqa nombala ngoba sekuqaliwe ukuthi uShembe akaguqela ngoba abamkhulu babengamguqeli bethi ncengo base beguqa yayisiqhweba base besondela yayisibuza yathi lokushada nelubize lithi yini isho weveli angihlaseli umshado weveli khuluma ngeveli yathi lo mshado ibuza kobaba bamfundisa ukukhubisa noma babamlutha yathi nelubize lithi kwakhona ovela wathi baba kuthiwa yi-120 yathi uma lo-ke uyi-120 oba-20 wathi kanti i-opposite ka-white wathi owabantu kanti i-black wedding ngomnyama wathi kusuka namhlanje awusophinde ushade nomshado lapha eThekwini sekuyongena ibhishu nesidwaba igugu yasezulwini
khona lapho bakuhlala bathi ngiyambona useshintsha izinto kodwa ibona bathi uzoliphatha ngobulungu kodwa ngoba uvele ezulwini ulibuyisele emkhodweni yayo ekudala khona lapho bathi akashintsha into ezoyise wesevuka ubaba kaKhobisa wathi nize ningaphikisi la ngophe khona amafutha amathathu njengokwenzeka waqaqa la ngophe khona amabili njengokwenzeka wangeza size saliphikisa unyaka simonazana ngoba lapho oyise bebophe khona amathathu kuzokwenzeka waqaqa uzosala emzileni wena ngesikhathi waqaqa bese uthi wena uyisavaka waqaqa uzofana nensizwe sakhe isiphosho yathi hawu kantakiwe entabeni sesibuyele emuva yathi masithi right thina yathi yona left ngoba wena usabheke emuva nenkosina yakuyababuza bethandaza yathi nithandaza muphi ubaba mkhulu ubaba mkhulu yini alona uthandaza ngaphathi unyaka yathi ngoba ubaba mkhulu yini nithandaza ngoba kuvuka omunye endlini yamaholo abantu babo basehamba mkhulu yakijima manazareta akufuna ukushaya ezulwini iqala lokuqala basekhona yabona ukuthi uzoqala bona wese uthatha isitimela sabalala ngesazithi umgoba kwakwana kabaphukulu kokransport umgoba wayenenhlahla ziningi izinto ayiboniswa zona ngoba ney'nhliziyo zabo nomgoba ezayileyo abantu baqala babebonile ekulaleni ngoba ethi uNkulunkulu uyabahambela abantu ekulaleni kwabo ubeyiphatha kahle indlela kuyo ukuze angaculuki ukuza kuwe ngephupho abantu baqala babebonile into bahamba baye enkosini bathi baba ngibona ukuthi bisibachazela wena inhlanhla kubona izinto umgoba sithe sikhuthuza isitimela basizwa phakathi nobusuku kwathi khushu saphela lapho bebona yathi ya lo sitimela yena kufile sonke funalala yena zolala thina zabona ekuseni athi umgoba mangase ngehli manje phambili na ngeke ngibuye nanosuku ekuthenza ukuya lapho enkosini kanti ngoba sibona isitimela sikuphi isitimela sife phakathi kwamahlathi amnyama wathi bephuma aphumela ngehlathi elimnyama qala-ke kade kuley'phoko ushebe sayixetha amen isho njalo inkosi ithi ushebela kafiki ithi abantu babengavuki ethuneni imiphefumulo yabo ehlala emathanjeni njengey'nyoka ithi ushebe kuphela wafika athi abantu abavuki ethuneni wathi mangena lesihlathi walibona lemnyama liyasabeka umgoba wayesethi ethi yashaya wezimetshisi awunikeze omba khulu wese uthatha kametshisi wathi abalilayithe wathi bewulayithe uthi lokuqala lakhanya njengekhala wahamba ngalo siphi igqoka nasezulwini siphi inhliziyo siphi ungaphikisi abashengo bekunikile ukuthi lento kuzoyenza uyazi laphela losibili wathatha olunye umgobo uhamba phakathi kwabahlathi uzakhaliwa walayitha olunye laphinde lakhanya njengekhandlela ukoyile ukuthi zinto ey'njani lezi ngametshisi ey'khanyiswa bekhandlela laphela wathatha olunye kwathi lokuqina wathi bayilayitha lathi baliphela wayiphuma ehlathini wathi lento masengibuyele encebeni beyibuza ukuthi yenzeke kanjani kwenzekhala wafuna ukubuyela emuva wathi bebuyele emuva efike emuva ncebe ngesikhathi ungipha nkosi izithiyo kametshisi ngisoye enhliziyo abantu bawo ngizozenzani izithiyo kametshisi kodwa nkosi lezazithi zingikhanyisele indlela yami isitimela samalahle sife phakathi kwehlathi zaphenduka zayikhandela ithi inkosi hhayi ngoba bengibuyisele emfanekisweni wokufa ukuthi nendlela yokufika nje bengenze ubone ukuthi uma ungawanikela amakwata ka-23 lezi zibani azikhanye endleleni yakho ithi mgomo 23 unikelwa inkosi unikelwa umfundisi unikelwa umvangeli unikelwa umshumayeli unikelwa ithi akekho umuntu ofanele angawunikeli
ithi ngoba lo 23 bese kufanelisa ngokuthi ungavami ukudabazela ukunikela u-23 lezi zibalo bebele uthi nendlela yokufa uthi-ke lezi zibalo zikhanya kanjalo ithi yozufike ezulwini uma unikele waze wahamba ithi kodwa uma ngabe ufike kwakhona la umakhona ithi ufike ngakhaya iyeduka ebusweni bakho ihlayo yakuphila kwa yizobelila kwale kwathesta indaba yakhe ukuthi ovela beshiza abaqala kade baqala ungabasola nje phansi izayidwa lensizwa inkonzo akayifaka ngothule insizwa zase ngelilanga kwabathi ibhasi laMandela hambe ndandaza isentabeni yahlala abalinda yathukela umshumayeli yathi labafana bangabe besangena ngaleli saka bangenela ngemuva bathi sebengenile yathi umshumayeli ubatshele labafana abanikele ngoba leli saka bangenela lapho isaka lalapha entabeni yongena kuliphi isaka khona ngoba sesiyakuyintaba asikhathana ayenzela yamusha akuzothiwa ngena ngapha uthi mina ngena ngapha awuzofika indlela eKhenani vele ususulile abanye bazosulwa beqala lapha ayibona inkosi ngoba abanye bazobe bethi bahlakaniphile kunabo abanye bengazofuna ukulalela muntu bethi sikhathele omdluli sikhathele oma kanti ngesikhathi uthuma imeseja uyithuka imeseja uthuka okuthumela ngesikhathi ufika umfundisi noma umshumayeli umvangeli ethi lethi izwi lenkosi wena bese ukhuluma okuthandayo awusho kuye usho okuthumile asakucela ukuthobela base bebuza bezithi bayihleli lenkosi bathi inkosi unjani ukufanele izwi yathi uthobekile ayenza banazana yathi ukwendele phansi yathi bheka lapha kabheka bezana yathi ngibeka indoda enganakekile yathi ngibeka umgomezulu umfabo kayisika mgomezulu yathi lapha emasangweni akabheka bezana ithi wonke umuntu ongena khona unikele umnikelo okuvula amasaka abheka bezana ithi noma ngabe ubani kufanele unikele ithi kodwa leya ndoda ayigcotshile ithi abanye bebedlula kuyo badlula bethi awusiye kona ngomezulu ithi kanti akekho noyedwa oyayo ezulwini engawunikelile lowakunikela okuvula amasaka abheka bezana
Ithi kodwa bayithobile ababoni indoda. Nakulasanga lokhu uzofika abantu nje abayinayinayo. Siyabazi ukuba thina. Uzofika abantu nje bakukhomba indlela uthi ayitshebele isinayinayo kanti sulafile. Kanti sulafile. Siyabazi ukuba ahibona inkosi. Siyabazi ukukhala khona. Ababe bekhala lapha. Obakuthuswa ngayina. Kwakwakabheka umakhala khona. Kwakuthuswa ngayina. Siyakhumbula ixoxa indaba kelele umakhala mpongo wekageza amanzi engekho. Efakele ibhele lesilinga lale aduluse kuhlala iphukane. Kwathi ngelilanga ngikelisa inkosi lelo umakhala mpongo lapha izinto zidlalela obala buthi iphukane. Kwaqhamuka ingane izonikela enkosini. Ngilala lezi kashe. Yathi yanikela inkosi. Tanama ngifuna uyogeza lo. Yakhalika yaqedwa. Yathi awukosi ukulahleka kanjani. Bekade mina nomuntu okusatshiswa ngayingane kuthulisa phana ngamakhala mpongo. Yathi kodwa isibusiso sakhe sikuye. Usiphe Nkosi nasezulwini. Yaqedisisa. Yakhala ingane yasukuma kunayini yathi cece yayabona nomntombi intombi endala nobila ithutha yayokhala bathi mntanami ngakwenze lutho izikashebe alihle aleqiwa yabuya ingane yabuya nomnikelo yathi Nkosi kodwa bengilahlweni yathi kungamagama umakhala mpongo umgeze ngeke ngihlangane nawe ngakwethu. Yathi kodwa mawuyenzile lento umakhala mpongo ngiyobeka isibusiso uyokuzalela izingane eziyoma kahle ngeke uhluphe kuzufe. Kusho uThixo yayisibona intombazana ngililalela izwi kaShebe noma ubaba ithi inhlaba ukuthi wasenze kodwa uthatha ilutho ngokubaba kwawo ngelilanga uShabalala ushukela manazana ngelilanga kazi ibhothela ngelilanga uyababa uShebe kodwa fanele ukudla khona engane ngoba noma baba uNkulunkulu. Dasiyaba lengane ibotha ikiphezo Namgeza umakhala mpongo. Ingane zamakhala mpongo zonke zisebenza phesheya ayazi. Bakhumbula umama wakhe wemefika lapha nomhlangano wengane ezinde weletha ibhaloni. Ngoba ushobani bantwana benkosi. Bantwana bonyana. Ebenginikwe inkosi yamanazana thunazi. Sekufika lapha phela khona amen. Ngibuyisela esihlalo sasezulwini. Naye uNkulunkulu njalo sezenze imana kodwa sakaboni. Sithethe silethe isipho lasinikelela isihlalo ethempelini lakithi kwafika insizwa ephuma eMpumalanga. Yathi kufika ayisoti isindisiwe. Yathi kufika unyazi lathi wena uyahlupheka. Hamba uye enhlanzini unikelela isihlalo sakho ufike unikele indaba yakho ngixazulula khona. Sathi silikela nje ngabona kufika imoto AMP Mpumalanga yeza lensizwa isibiza ngokuphepha kanti yakabuchule. Mayifika lensizwa inikela la iyayichaza indaba la singakangeni esontweni mase kunikela kushaya uthando lesihlalo mayinikela ngithimina kuyona nikelela bakobalulu. Lensizwa ngathi ayizokunaka abantu iphinde kwesibili ngithi mina kuyona nikelela bakobalulu wakho. Ngesikhathi sinikela selibhekele angabe ngisakwazi ukuyibusisa yaze yahamba yohlala lapha. Uma sigoduka ikhuluma nonkosikazi wawe uyabuza unikelile nje kumshumayela uthi nginikelile kodwa akangakanga. Akangibusisanga bebhekile. Ebusuku sine bafika usonto ngamaphambo unyazi lesuku. Olihambela abantu kulala kwabo. Lafika lathi cha njengoba unikela kumshumayeli bengikhona. Lalela wena inkinga yakho yinye wena uyena wakamphemba buyela komalume kaMchulu. Mina sengifonelwa yona ngiyayibuza kanti umphemba wena wamthatha. Ithi umphemba lapha eMpumalanga kunamaplaza. Umphemba indoda nje yahlangana noma yangikhulisa yangishayela ipasi. Angisona ngisho isihlobo. Ngabiza mina umphemba i-boyfriend kamama. Manje sothunyaze luka.
uNkulunkulu manje ushaba wasendulo kusenguye namanje uthi ngithembole lathi letha lamaphepha akufuni kosa inenkampani bizama inkampani ama-security funa ukufaka lapha ngesikole yathi letha la yathi wathatha umshumane khona esikoleni wawasayina namsayinela unyazo wasa namhlanje unenkampani yamatraki eMpumalanga njengoba inkosi biseMpumalanga kade ibhabhadiswa isebenza kakhulu esiphambi kwakhe ngoba kusewuyena wasendulo. Nkosi ayibusise senekuzimu. Lithenzi lenkosi siyovala isihlabelelo seshumi kuyoba uMshumayeli uGidi waseNjabulweni. Amen. Uyasihola ngaleso sihlabelelo. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabantu. Oh